Chief Gershom Henshaw. Currently, I'm the chairman of the Obong of Calabar Executive Forum, heading the advisory arm of the Palace of the Obong of Calabar. Emendi mandi toite. Edi nama mi do go fire my dada enam. Eke tong edi nama mi swako. Edi abasi on you keme on you fio on you kike. Apianga on you onion. Ni kaiso. Edi nam Usem for me. Di nam Usem for any no body young nam Usem me. Who you found young. Penari Usen every. Ana renyan inagarang po ibun Usemian. Usen pename me. Ananyan inagare Usem ni namaki Efik. Amasi mi dawe masang view. Memang ekabdo. Memai embete emesiro. Amin keredi five yang asuko. Ntu fora bang adiong kako biye forest di bakasi. Mika kwedi yobio nyan Cross River State. Efik. Ete kamba. Inti nyitebe kutong siya usunu bagemi. Babayan fo. Amin kakabayan ke rakeri wagiswa. Okwari karo ko siya. Wara bikiso. Oye bab obio. Oye bab ima. Bro. Gonbo. Oh. Okam okrunyan. Waradi di penam. Wana masinyan. Komodo abodi bere damnya. Abodi ukunyan. Losong aje tikani wara. Ami kere Dorothy efe masuko. Ndi eyeni korofio ngombai. Ojo ye na wani tune. Emi akwana deke. Mete mi kami tiero. Mboga minkere. Tara yogo ikondo. Eken hensho. Amin ndi eyen siro. Emi oworo de. Ufo. Eken iwad. Royal House. Ekrostogo. Bof nke iko Efik. Emi afo. Odiongo de. Edi nama kwanko irugu biarini. Today is what you are witnessing here, which is the Usen and you can see what has happened today. It's a huge success by all standards. Kendra, jayene muso de irade step. Ana woka ka ukwa nyana yo mali temu ba ko ya ko de mu de yene fa. Mo so mi ba na mi etem du di ame. Ni so ba ke sa ka yise etem le mi o. Kana mo bon ko e pa etem le. E bom boma. Mai de samo. Usem Efik, anam Efik, eri seri de, amasi Usem Efik FM, Efik kure, Efik tangade, yeseni megdu sene minum, manatoro kukuri de, yendi to, yeni fiore ba, Usem Efik, eri atapanpo, koru, yenu fok, koru fok sientara, abasi ekmikanga, ata,